Sikubingelele mbukeli phinde sikwamukele kona nge-channel yakho ithi sibile la igama Khwelana Pastor weningi ngila kubaba uDokotela Msimango osho ulwazi sibe siphakele wena asibingelele Dokotela. Ngiyabonga kakhulu bhuti ngivukile mina ngiphilile ngoba naku namhlanje ufikile nje umvakashele mfowethu. Ngiyabona lapha namhla sisendumbeni entsha isigodlo esisha lesi awusile qaphu kancane ukuthi umehlo walesigodlo lesesisha esibona ukuso manje uyini sihluke ngani lesesinye okusuna2 egodlo noma lesesinye noma lesihluke ngani kulise noma lesihluke kulise. Bhuti lana impela ubeke indawo right. Lesi sigodlo esisha lesi sihluke nganali indlela umhambo waso lo uvulelwe sona. Lana babe kusetshenzwa into leti ngenhla kunesigodlo lesiqala. Lana njengaloko umbabukeli bangibona ngibeke nayo into ngiphethe ngesandla lethi ngoba isandla sami singaphakathi kwelihiya. La sisebenza ngomcebo. Sisebenza ngemcebo nangithi umcebo babukeli lapha emakhaya nasemafonini yana sikhuluma ngeIsikhonkwane sikhuluma ngeigubhu izinto zokudonsa imali. Lesigodlo lesi isigodlo semcebo babe njengana ubhekile la phansi uyabona ukuthi naso nje singasho ukuthi sinjingile na imali yabonakala kuso isigodlo sokudonsa umcebo sokuthi umuntu lofuna ukuphakama hayi ngabona umlambo ngemandla akhe ufuna ukupushiswa ngamandla abe nestrength asebende yiso ke isigodlo lesibhekile ngisivulile. Okusho lesi sinye isigodlo abantu abasuke bephethe imikhuhlane bayangali. Abantu abaphethe umkhuhlane ukugula izinto zasemakhaya ukuqabana komndeni ungatholi umsebenzi shothi ngibaletha ngale insangeni kagogo la ngamkhulu. Ngibekela phambili kumefuna ngibekela phambili empilweni uzala. Nangabe nje ufuna lokumcebo nje uzala kule ndumba ngoba naye iphethe imali nawe ufuna imali itakunika imali nawe nawuletha kuyimali. Nakula uthinta ukuthi nje manje uphethe isigubhu lesi Isikhonkwane babe lesi Isikhonkwane. Yini umehluko phakathi kwesigubhu nesikhonkwane? Umehluko phakathi kwesigubhu nesikhonkwane babe isikhonkwane into oyibekayo ukuthi ubethelile ukhona awukho igenerator imali. Isigubhu sinembanzelo nemgomo the terms and conditions. Manje lesikhonkwane lesi awusikhulumisi khona uyasikhulumisa ekseni uyasikhulumisa ntambama uthini umgomo wakhona kulesikhonkwane? Cha lesikhonkwane lesi baba usikhulumisa ekseni usikhulumisa ntambama usikhulumisa ebusuku nawe uzosithatha la kumsimango sinje lesikhonkwane. Sisawusithatha kunemhambo thize engawuhamba nawo ngaba kusemfuleni ngaba kusesigangeni sifike mina nawe wena ufungele ukuthi nasi isikhonkwane ngiyakuthatha usekho kwaMsimango. Ngiya nawe kami ngiyobeka kami udlube lidlotlelinhle mina ngifuna ukulethela imali ukuthi konke okwenzayo kungabe imali yaphuma ayibuyi la ngifaka khona kwami kuyajika noma ngingafaka sandla bathi la kuyashisa sandla masale sibanze. Bangawathathela abanye mara kwami bakulethe bathi wena usindile kodwa mina ngoba wena wazi ukuthi ngisebenzisa isikhonkwane sami angisindanga nami ngabe bangidlile. Uma lesikhonkwane sesendlini ke usibeka kuphi? Usibeka bedroom, usibeka bathroom, usibeka kuphi noma sinendawo ofuna sibeke specific noma ungasibeka noma bekuphi ufana nasekhaya? Ngiyabonga umbuto right lo bhuti. Ngibekisele nje balaleli laba bemabhizinisi amakhulu bathena izisefo lezemali. Lezi sikhonkwane ungasibeka esifeni ngoba umsebenzi wazo ufuna sigcwalise lensefo. Ungasibeka esifeni lesi sikhonkwane lesi na une shop ungasibeka maybe eofficeini lakho la uhlala khona ubale khona imali ngoba awunoyibala imali ngaludayisela khona. Ungasibeka eofficeini lakho noma laba baneyiphaza ungasibeka nje ekhoneni ethize la kule business yakho. Noma nangabe umuntu udayisa amapapa in ungaba nebhaketi ube nesitool ukuthi uthi bawakhela isitool bhuti ngathi silibhanki inyana wena uyazi ukuthi la phakathi la kunale sitool khona ubekele isikhonkwane sakho uhlala naso olibhaketi usifeke ebhaketini lakho uhlala naso uyamthola. Laba banema building ukuthi ba permanent bathenga umhlaba lo muntu utshela ukuthi la sengifuna ukufela khona ngifuna ukwakha ungasimbela lesikhonkwane
sihlale la ikhathi ejardini lakhe ebhizinisini yakho ngoba ibhizinisi awuno vula la wende maybe ungenda namhlanje ithaveli ngala ufuna kwenda ibutchery ngale ufuna kwenda amasalon uqashise yini lento nayo igubhelela ikhathi ekhaya lesikhonkwane njalo kuba sibona sicijile sinesigodo lesikhonkwane siletha imali la kulo makhiwo wakho la kuleli bala osibeke khona imgomo nembandela ke naku mhlupha sengithi ngisibekile ke lapha kwi safety afika umntwana asithinte akukho kungenzeka umntwana mhlawumbe noma afika umama avula isafety isala ku safety asithinte lesi asithinte akukho kungenzeka okubi cha babe ngifuna abantu balaleli bangive kahle lesi sikhonkwane ngisiphethe asinamgomo namibanzela lesikole no terms and condition ngesilungu akukho umgomo othize only thing funa abantu bangivisise umgomo khona umunye wodwa dwi ngenzeka ukuthi wena ubaba usithethe kumsimango unako awukho umama ukhona ufuna ukuthi awufaka imali esefeni kanti umama usesimeni sabomake bangiva labakhulile labadala nginobeka lingasathi ngendlela lengavisiseki nawo usesimeni sabomake angeke uyoyibeka namuhla le mali nangabe unabantwana ungathumela umntwana ayovula lapha kube nguye ufaka le mali lapha uyangithola noma na umake wathi usiganga ugangela ubaba ngezinto zokuganga ngaphandle lokuthi uyojola awuthathi le mali uyifaka lapha kulesikhongwane ngoba lesikhongwane siphahlelwe emadlotini akho nakababe uthi lento le mayisilethele imali umqebo sifuna ukubona sinemali sifuna ukubona hamba ngemoto zokudura sifuna ukubona sinamaplaza amaplot or whatever so umthetho waso ngiloyo okuningi ukuthi ungadli inyama engulube ungayenzini ungagezi akukho la kulento engiyiphethelelayo ubaba yena ngakwazi ukuthi ejola ngaphandle buyakhulumela asithinti aphanankinga naka buya kodla amashica akhe akathinti la lento ifuna imali ifuna imali lokho amashica akhambelana nemali lo lento lena ilanda imali wena ufuna ukuthi na wenze lento yakho ukuthi udle amashica ngaphandle awubuyi ubambe la shoti nanihlanga niphilela ekhaya nibambisene ubaba nomama uningulula ukuthi ningabambana lula ukuthi wena uyaganga mina ngiganga or siyaganga sonke ufana ukuthi sishayise ngithi thatha imali oyifaka esefeni wangafuni kusho kuyagqama kimi sobala ukuthi ukhona okwenzile ngoba usabani ngcono umama ke yangabhaca athi hayi mina ngisi right ngale kwetinzamba mara wena ungubaba ufuna ujabula usibheke na uthethe lento kumsimango ngoba umama uzogijimisa ngayo lento shoni la ngathi thatha imali hamba uyifaka wena manje uyathembisa ukuthi kanjani umuntu umeke wathatha lesikhonkwane lesi ibhizinisi lakhe umehluko uyobona umbekela isize ngana 6 months 2 years how many weeks or months or years efuna ngiqale ngibone imphumela mangisathatha lesikhonkwane babe lesikhonkwane lesi inyanga 23 inyanga 23 na usithethe inyanga nes3 naqala ethi 4 months ba ufuna lokukhokhe kumsimango kube kubuya ngakuwo idonsa ama-custom kuza kakhulu kuza lama-custom kuza beza baphethe imali baba umuntu angafika azothenga na ikhamera afika ngasathengile ikhamera yodwa le athi ngibone hey mani sengibona nasi isigcoko hey sengibona nawo amaphondo hey sengibona inini uthi umuntu oyedwa nje uthi para uthule ukuthi so lo kanjani so thenga izinto eziningi kathi ethi uzothatha into eyodwa kanti uzothatha into eyodwa utothenga into A1 so ngamanye amagama ngichaza ukuthini balaleli emakhaya nema viewers ethu na ufuna ukuqeba na umsimango osiphethe isikhonkwane nasibona nonke nasi ngisiphethe lesikhonkwane lesi asifuni igazi ngifuna abantu baqeqele kahle lesikhonkwane lesi asifuni igazi lesikhonkwane lesi asidla umndeni wakho lesikhonkwane lesi asifuni kuhlathula inkukhu kumbe imbuti isikhonkwane osibeka ngendlela ophila ngayo uzosolula ukuphila ngayo thina sineba umlondolozo wemali le ngumlandi imali lo akalanda umphefumulo akafuni igazi ufuna imali ya no izileke mbukele ukuthi na kanjani mawusho ukuthi umunye onali business noma ozoqala ibhizinisi kodwa ufuna aqale ngepace ephezulu uyazi ukuthi kanjani thinta kudokotela la akwazi ukucibisa ngase kwesikhonkwane lesi umlondolozo wemali umlando wemali nawe ukwazi ukuthi ucaphune kusale ube umuntu okhomba ngophakathi siyabonga kakhulu edokotela ukuthi ushare lolwazi lolu ngeqhathi nabalaleli bazokwazi balithokozele bakwazi beze kuwe ubasize so ikhonkwane lezi ziqala kumalini sikhonkwane lesibhude ngisiphethe u 17,000
lesi ngisiphethe nje silike ime esandleni u17,000 Isikhonkwane ngunike sona yolanda imali ngaso baba. Uyakwazi ukuthi umuntu angasikweletisa babe Isikhonkwane sikanjena angafika yena akhokhe leyo mali yakhe. Sengiyakhuluma naye siyavana lesikhonkwane mina ngibe sengiyashitshela ukuthi wena sokukhona umuntu okulandile kodwa akakaqedanga baba. Ngifuna abalaleli baba understand la kunemfihlo lekhona emalini bantu laba ngayazi. Awunoyilanza imali ngesikoloto uthi wena ufuna imali. Imali ilandwa ngemali. That's why bathi imali yemalini. Funa nje na uthi uMsimango noma ubona ukuthi ngiyashota uba Msimango bengizo bona belungu bande yokuhlani bathi kulebhaya. Yes, bathi kulebhaya lo. Ungafika uze kuMsimango uthi ba Msimango ngikhipha nayo imali ngizolebhaya Isikhonkwane sami. Uthi nje usakhiphele lebhaya ngive ngisishuka. Uthi ngiyasebenza mina Isikhonkwane ukuthi wena ngifuna uyobalandela imali. Ngifuna igama lami lidume ngawe. Uyangithola. Sena sobuya sotholile maybe lenye imali seyoqedisa leyo uyabuya ngonika Isikhonkwane ngoba ngifuna ukunika into eyokusebenzela imali. Nangakunika lento uyikolota kuyinkinga naphansi edalweni zami. Kuyinkinga nale muntu wamfundzisa ukucreate lento. So ngalama amagama amafishane balaleli asikho isikoloto uthi kwesikhonkwane uthi akumsimango ukuthi ba Msimango mina ngifuna Isikhonkwane ngoba nawe ufuna imali. Ufuna ukhipha imali kuze nawe uyothola imali. Ya kuzokele ngibukela ungakhohlwa ukuthi kanjani usubscribe yona nge-channel uqhubeke usilandele ubuza imibuzo sizokwazi ukuphendula.